Это наш кум здесь живет, и вот так вот попало. Слава богу, что он остался живой. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 8 Desember 2022. Sehari sebelumnya pada 4 Desember, dikabarkan artileri Ukraina menembaki 3 distrik Donetsk secara bersamaan. Akibat penembakan tersebut beberapa rumah rusak dan terdapat informasi tentang warga sipil yang terluka dan tewas. Tampak dalam rekaman situasi pasca penembakan dari Jalan Sormovskaya. Diketahui juga ada serangan langsung ke rumah di Jalan Argoteknisteskaya. Menurut DPR, penembakan terhadap angkatan bersenjata Ukraina dilakukan dengan peluru kaliber 155 mm. Memasuki hari ke-288, Rusia melaporkan secara total 341 pesawat Ukraina, 180 helikopter, 2.638 kendaraan udara tak berawak, 392 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 540 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Это наш кум здесь живет, и вот так вот попало. Слава богу, что он остался живой. Еще здесь человек живет, один хозяин, он сейчас, его нет дома. Это наш кум здесь живет, и вот так вот попало. Слава богу, что он остался живой. Еще здесь человек живет, один хозяин, он сейчас, его нет дома. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.